Baba uGutuzo ngasitshela nje ngama-feature ukukhula kwakho ukuthi uzalelwe ngaphi ngawuphi umnyaka? Mina ngizelwe ngo-1958 ngizalelwa eCholocho kodwa ngazalelwa khona lapha eMpilo. Kodwa ngivele ngimaseCholocho, then ngakhulela ke eCholocho, ngafunda from uSapi A, Sapi B, kuthe ngo-1966 ngiku-standard 1 ukhulu wami uGutuza watshona. Then setshonile-ke saqhubeka ke ngathi 67 68 kuthe ngo-1969 kutshintsha ke ilokuze nama-grade ngaya ku-grade 6 ngaya ku-grade 6 antakuseyi-standard so ngiya ku-grade 6 ngafunda ke ku-grade 6 kwathi ngo-1970 ngaku-grade 7 ngafeyila u-grade 7 ngabuyela futhi kwathi ngo-72 ke hayi ngapasa. Ngase ngisuka ke lapho ke kwakufanele ukuthi ngiye eKhuthama ngiyefunda i-teaching eKhuthama le Norton. Then unfortunately kwase kusiba le ngingqishi bengifuna kwakufanele ukuthi kuyenzakala ukuthi kwakuthiwa ngizabhadala ngonyaka $360 ama-term lawo. Then unfortunately hayi wahamba wrong ke ngase ngithathwa ke ngase ngisiye eSosbury, thathwa ngusibari wami wakoJuma wahamba nami eSosbury. Ngafika ke ngathola umsebenzi owegarden. Ngithola umsebenzi wegarden ngakontinue ke ngastudisha i-form 2 ngayenza i-correspondence e-Central African Correspondence College ngapasa ke i-form 2 yami. Ngempasa i-form 2 yami ngase ngishifta from egarden ngase ngisiya eLokuzeni ngase ngisiyasebenza ke Mount Pleasant ngaba ngu-clerk. Ngithe ngingu-clerk khonapho ke ngahle ngaba le-activity ku-youth yeZAPU ngaba yi-organizer ngahlala ke khonapho ke ngivele njalo ke until kwase kusithi ngo-74 ngase ngibuya ke mina ngisize ekhaya. Manje ngisize ekhaya laphana ngathola ukuthi ngize ekhaya ngumuntu engithi ngizovakatshela umngani wami intombi yami uMtaka Mahadebe okaMaduma wahlangana neMbila Zithutha. Wafika ke laphana ngathola kwakungo-April ngathola mina ngifake lesikipa sami esasibhalwe Mother's Big War. uLokuzeni lo induna uGambo yayibulewe. Labana abantu bathi bahluphana nami ilanga liphuma laze latshona izolo bengilomunye umuntu ebesikhuluma ngayo ilanga lakhona bathi kimi hawu uGambo where's Gambo senjanga ngamakhiwa, why don't you join the army? Laba abantu bambuza ngoGambo, mina ngifunde ku-Herald ukuthi uGambo ufile. Then from there mina lesithupha sami sihlatshiwe babona ukuthi sihlatshiwe ngiyasebenzela. Ngathola ukuthi hayi ngase ngisenza ke plan. Umama wathi hayi ngicela ubuyele emsebenzini. Ukubuyela kwami eHarare khonapho vele sengizondile changa ngamanye amadoda ilanga liphuma lize liyetshona ngitshayela ukuthi why don't I join the army. Kwakule ngoma kwathiwa Chipo Chirora Chigengerere hayi behamba behlabela ingoma ke benjaya. Then ngase ngisiya ke mina Lokuzeni eSosbury then Harare. Ngafika khona ngale ke eSosbury ngabhalela omunye umfana ngo-74 ngabhalela omunye umfana umnawami lamanje ukhona yaphila lapha eLokuzeni Nkulumane uBen ngathi mina zwana ke mfana sesiye empini yena sewenele ngamyekisa umsebenzi wewenele siye empini right siyahamba nini. Mina ngathi hayi wena lungisa 75 ke mina vele sengiloke ngiqhubeka lapha eHarare. Kwaba le meetings abalo Jason uJosiah Chinamani eStodart Hall. uJosiah Chinamani wafika wasi-addressa ke naye wathi hayi bantwana we have decided to use the barrel of the gun.
awu mina na umuntu uyakhuluma la na umuntu uthi i-barrel of the gun hayi lokho zenoka Jane hayi mina vele sazi ngangisiya practical sasuka ke laphana ke ngasenzithi kwakungo 76 ngoDisemba lelo langa likhohlwa ngabuye ekhaya lo jahu sebuyile sazohlangana ekhaya siqeda lapho ke after Christmas sasuka ngani siye Durban ukusuka kwami sadlula eChefunye kulo dadewethu lapha nguye ngamtshela ngathi sesiye empini dadewethu wathi lempini ngathi hayi kulungile hayi sasuka lapha salinda ibhasi kwakulo ibhasi fellowship fair ibisithola siyi2 sibe singena ebhasini lapha eChefunye singabantu siya ngaphi singabantu sithi siya koNdolwane sengikhipha imali ngimbhadala imali labana abantu bethi hayi lo ngama terrorist lo abantu laba bathi singama terrorist ukuthi kwakuzatholakala i-road block vele sasibotshwa sahamba ke safika koNdolwane masifika koNdolwane safika ngo4 sifika koNdolwane ngo4 kwayilanga lokuqala ngidibana nabantu ukuthi ngama terrorist amagorilla babe besibuza bathi liya mina ngathi hayi phendula mina hayi siya ko auntie lapha ko Bhutshe gorilla la hayi laba ba empini ngathi hayi siya ko Bhutshe sacha ke sangikibo ka Gordon Bhutshe ko Bhutshe ngoba ngangikwazi ngangike ngahamba ngisiyabona nje auntie then safika khona ngale ke safika salala auntie ngamtshela ngathi hayi siyempini auntie wathi kithi lilalele ke la mali vuke kuseni lihambe kanje lingabona ifremachine lingacathi ngoba ifremachine izacabanga ukuthi ngama terrorists ilenzele iproblem lingacathi lisihambele awu salala ke lapha no-auntie wasihlabela inkukhu savuke kuseni sabe sitshona siyadlula koNdolwane emashop siyangena komeme mase that was the first time in cross into ukuthi ayiborder angakaze cross iborder fika komengwe enduneni umengwe nangokwakhe umengwe ufike ngikhangela afike ekhangela isithupha sami ethola ukuthi kuloguduza phakathi wathi hayi this man umuntu lo kafanelanga etshonela sasingu5 wathi umuntu lo katshoni la njalo kalali la kufanele ukuthi ehambe wafonela iBotswana Defence Force yabuyazo start very sesingale sesiqalisa ke sesifika lapha na elokuzene eFrancistown befika bemfaka enkambeni police station khona lapha eFrancistown hayi anzanga ngaya futhi la selokuzene nase camp lo sesiqalisa ukwehlukana bathatha lwana bamusa elokuzene lapha kuma refugees mina ngabe siya elokuzene ngalala lapha epolice station hayi kone stocks na phandle avuke kuseni kwakuvele kule plane charter 48 ya charter 48 selibe phikwe hawu kanti la msengikwazi ukugada ifremachine ngagada ifremachine ke lapha fike eZambia mangifike eZambia izulu lalisina fika ke lapha la sengithola into sezijikile kanti lapha sengithi umsebenzi lapha izinto sezijikile hayi banthatha ke ngase siyafika ke sokungo January lapha vele ngathi nje kwaba 4 days sokungo January mangifika ngale fika thatha sensiye naMpundwe fike naMpundwe ngifika ngihlala ke senze Zambia that's how my journey was. So uqedwe training ngapho umnyaka la i-training ngiqede ngo77 ngobe kusuka ngoDisemba ngatraina CGT kuthiwa i-camp for guerrilla training CGT fika lapha na kwathiwa kimi no wena uba yicommissary hayi lokho ngihamba siyathathela abantu indaba ngibuya ngizobatshela ngithathela abantu indaba ngibuya ngizobatshela hawo aqeda lapha kwathiwa kimi no njobo ngikhommissary siyakutrain imoto 82 imoto 82 ibihamba 3.5 kilometers vele ungayenza ukuthi 90 degrees yahamba phezulu ibuyizowela phezulu khona
kuthiwa imota ayitraina-ke nayo ngaba successful. I-training ilokuze ni-infantry 3 months laphana 3 months wabuya-ke ngapha kulokuzeni kulokuzeni ngoba sebengitshintsha futhi basebethi kimi no wena usufanele ukuthi uye ku-grade P yiko lapha futhi ngatraina ki-grade P ngaba successful hamba 11 kilometers 122 millimeter howitzer traina ngaba right. So deploy nini wena lapha ekhaya vele anza ngathi deploy ngase ngithathwa-ke mina ngasiwa ngaphi Kabanga death or casualty thina yona nge-Zambian side kuthiwa iKabanga is a crossing point yamagorilla yiko lapho kwahlala khona umfowabo kaSpikiri Nyembezi ubhuti kaSpikiri Nyembezi ubelusi waye detonator ilokuzeni ama-mines so kade amakhiwa afake ilokuzeni lapho kwafela khona uNikita Mangeni. That is the place lapho engangikhona laphana is a semi-front laphana indawo laphana, and even if you go there khona manje ungafika lapha uyathola abantu bakithi abaningi ababalekayo njalo futhi indawo leyana kwakuthi izikhali zethu mazi zizofika kule Kabanga school kulomfula la kuthiwa iKabanga kwakunendawo esasithatha khona izikhali sizifake eziye ekhaya, then thina sasi check indawo leyana ukuthi amagorilla noma ebuya athola ukuthi siklile. Yiko lapho kwafela khona futhi abantu abayi-38 ababevela eAngola. So bathanga amakhiwo and indawo yakhona ilama-mango. Thina ngesikhathi leso bekuze kwenzakale sasithola befake lokuzeni lama emamengweni kwapha befake ilokuzeni kuthiwa yini lokho okufakwa nje wena uyabungangiboni kuyi-green manje indwangu zazingaboni zifika zidonsa zona zidonsa ilokuzeni imengo kanti sezidonsa ilokuzeni lokhu uphoms kuzazwa ubone indwangu sezigijwa mhlathe ezindwangu zikwamukile amakhiwa ayefika laphana. That's why phela kule conflict yathi uNikita wachayithi to me I don't believe in that. Mina into yokuthi uNikita wachayithi I don't believe in that ngoba anti ngitshele ngathi ubhuti kaSpikiri wachaya khona pha wachayithi amakhiwa ayemayina. That's why ngithe kulabantu abaningi sathi sesibakhoma sithi siyabadinga umuntu efike kutshela ukuthi sindiziba yini lichoka ukuthi lichoka kumuzi. So yiyo indawo engasebenza kuyo kakhulu vele abantu abaningi babe vele besazi ukuthi laphana nje vele sikhona laphana. That was part of umsebenzi deployment. So nalithwala izikhali lokuchaphisa abantu sasithwala izikhali thina sikhangela indawo ukuthi ubone nje istar ungavela uthola istar ekuseni istar yazijamba lamakhiwo uhluka utshela ukuthi no madoda lapha ukuthi balendile ngoba ngikhumbula ngenye imini babuya amakhiwo abuya ngehelicopter ngama-helicopter sebedictatile ukuthi ilokuzeni inhlamvu zethu ama-ammunition ethu sizifaka lapha bafaka laphana zibuya ngapha Lusaka sifaka laphana then bese transfer. Undoda wagijima umuntu ephethe AK ugado walaphana wagijima ephethe AK ebaleka bafika bangena. That was 78 February bangena sabona sebephuma bephethe lama combat yethu ama Russian combat sebedlula ukuthi bezosichallenge ngapha kwangivele bengeke besichallenge ngoba we armed to teeth. Sasi armed to teeth sidayo wonke into ilokuzeni ama-grade P imota ilokuzeni i-anti-ALA izega konke sasinakho we prepared ukuthi vele kwakule nto kuthiwa laphana yiko vele sasesikuregula. So ngo-1980 lapha wena uqonda wapi? Then 79 after i-Lancaster House
Then ubaba uJoshua Nkomo came all the way from ngifuna ukuya khona phana ku8 came all the way from Lokuzeni Lokuzeni Lancaster. Then uthe fika his first point wezakithi esizakithi uzakithi wabiza sonke ngoba nami ngangu battery commander wasibiza ke battery commander we will be commanding artillery Lokuzeni ngan commander yona Lokuzeni grade P uzakithi uyabiza wonke ama commanders ezositshela nge-ceasefire uthi kithi no bantu abami wakhuluma igama elihle libuhlungu wathi bantu abami ilizwe libuyile ikhiwa watsho njalo njengoba ngikhuluma wathi ikhiwa uligada njengedonki umuntu omnyama kagadeki so kulempe enkulu phakathi kwethu lezana lami ngizakuva nguchiye it was on the 24th of December 25-26 Togokara is dead Chayland mine awuchayile Lokuzeni bambulele sembuza mina ubaba uLokuzeni kuthiwa ngusamncengeni umposa ngakhona ngale komasendo mina khangela ke uyayibona into ebikhulunywa ngumdala is 2 days uyayibona into ebikhulunywa ngumdala umdala ke wasesuka ke laphana basebemnika ke group of people wase crosser ke sizekhaya then sesitsheliwe ke kwasekuthiwa ke right lina ke ngapha selizangena via Chirundu selisiyangena ngapha Papa 1 yiko ke siyafika ke Papa 1 sikhamba si-armed vele lama lezikhali zethu zonke ama grade P mina eyami ngale sasile 13 pieces zama grade Ps then 13 pieces which is a platoon it's a platoon 3 it's a platoon then sasezingena ke khonapho ke Lokuzeni Papa 1 kuse game reserve not eMashumbi Pools Papa 1 hayi safika khonapho ke umdala wabuya futhi wazosi address esebonile ukuthi sesikhona wazosi addressa Papa 1 then kwathi ngase ngithola ke information ukuthi no umuzi wangakithi wangakithi okababa uchile uchiselwa mina hawu umuzi uchile sengikhuluma ke Lokuzeni the late lo tshone last year lo uRodwell Nyika mina no Rodwell kungcono ngikhambe ke ngiyabona le anti is before so kuvotiwe mina no kungcono ngikhambe ngiyele sasiphiwe imali 800 $800 ngaphatha imali leyana ngaya ekhaya into engifika ekhaya ngaya ngakithi ngathola ukuthi ubaba vele umuzi kakhulu amuzi dala manje what's your plan ubhuti kaMakhathini what's your plan athi ngisasebenza mntanami lapha ngase ngithatha ke imali andinasi 400 cela umuzi yakho umuzi ngoba wayese decide ukuthi cancel plan wakho umuzi la manje umuzi wawuchiya vele unjalo then ngase ngibuyela ke mina ke ngase ngibuyela ngaphi le Papa 1 phambi kweCarroll le uyabususiya game reserve khonale ngaya ke khona phana ke Papa 1 manje ngathi on my way ngisendleleni ngadibana le Lokuzeni le ngangaphuthuma tamanatho ngadibana le namazandla angu4 amazandla lawana bafika bangene ebhasini bathi befika basebechaya slogan zabo mina ngakhangela phansi ngayinda amabhodlela otshwala njengoba ngihleli kanje khangela phansi nganyika ikhanda ngabona ukuthi lapha no phela lapha ngacapture basebesithi bona kimi not kimi bakhuluma labantu bathi kunamatshuwatshuwa eRepani mina ngasenza itshuwatshuwa mali khona ngaphendula isindebele mali khona wena ubucabangani vele sembona ukuthi lapha sokuliwa ipistol yami ngaphi iphezulu ebhasini then ngapha sengithembeni izikhali zami engisebenzayo le amabhodlela otshwala la manje ke labana abantu base babona ukuthi hayi lapha sokutshintshile
bangesaba labana abantu babe ngu4 begqoke i-combat yellow ukuze ne-rotation army baphuma bahamba. Then sahamba kwakulomunye la emuva was wearing ilokuzeni kwakulento okuthiwa isting efaka isting sakhe simnyama. Mina ngangigqoke nje iyembe yama commanders yase Soviet Union. You couldn't even realize ukuthi inye army ngoba yayichinja nje ubona ngazathi i-color i-green kodwa ubone sungani kuyi-blue kodwa uniform. When I went as far as ukuthi sesiphambili wasofika ingqondo leyo ukuthi ngone nchaya umuntu lo manje zamchanja umuntu lo ngadinga iplan umuntu lo wasebhema imbaje ebhasini asezithi wena uri kushuta mbanje ngambuza ngisona athi uri kushuta mbanje kuphasi wathi ndakarora lushona nguku uthe sukuma mina athatha ibhodlela lotshwala kanti ngamchaya khonapho sengimchayile sengifike la ingqondo efile a dead mind. Kwakunomama wayehlele ekhangele ngapha ezithwele hayi lona ngamkhutha ngaboma esenzela nje ukuthi senzele ifike ukuthi abantu behle bebona ukuthi lapha sokuliwa ngabe ngisithe ku driver no driver ngicela ibhasi le ungithwale sihambe ayisami mina selomqondo ukuthi sengicapture lo muntu lo ikhambe naye enkambeni kanti labana abantu omunye wakufosayo ukuthi panel emuva waphuma lokuzena emaplazini eCarroy ngalabaningi wafonela eCarroy ngoba babevele bephila nathi ngoba leyana indawo leyana yanye yamazipra kuphela. Carroy yasifika ke basebekhipha ke ibhasi hayina sasibiza sithi hayina igrey amaphoyisa afika yenza roadblock yasithatha bafika bathi mina ayizange ngithatha lo muntu olimele hamba bathi siye enkambeni safika lapha it was 2 o'clock bafika bathi kulwana umuntu identify umuntu okulokuzile ukuchayile wakhomba wathi ngulu baba hayi then kwasokuthiwa $5 ifine iphepha lakhona I still remember lalingaka so ifile limhlophe lilokuyigreen ngabhadala $5 bathi kimi hayi discharge onisuphumile lwana ubaba bamthatha bamusa lokuzini esibedlela. Abantu lapha sebemobilizile and the Carroy was small by that time. Sebemobilizile sebechaya itoyitoyi sebemfuna lapha sokurongo phela la. The best way to do kungcono ngiyenga ngabuyela kumember in chat hey phela abantu laba bafuna mina manje ngiyesaba futhi ukuthi ngizakhipha ipistol lapha senza charge ngento ezimbili kungaba yichance ukuthi bemvalele mina sengifona ke sengicela ke i-over ngichayi over ngisisa kulokuze ku camp command uJerry ngicela undatele i-AK yami entendeni yami ungifakele ke uyibophanise ngeband. What do you want reinforcement? No, these are civilians so ngiphathele nje kwabuya abantu abayi2 sasile moto sasiyihijackile yayihijack yibo laba befront kwakuyini Daihatsu blue wasebafaka phakathi ke lapha namba amagori abuya beyi2 udriver lana bafika hayi the AK yami bafika lapha ngasentshela ku state lokuzen ona remember in chat ngathi hey ngicela ukutshela abantu labana now I'm to the pistol yami sengikhiphile le AK sempe hayi bayekela sasesizimela ke saphuma ngemoto ya satoza jikijela sesireport lo zajikijela siyabulala then saphuma ke sahamba ke sasifikela lokuzeni enkambeni ePapa 1 then kwase kufika ke isikhathi sokuthi asisuka ke ePapa 1 sesiya eMashumbi Pools sesiya eMashumbi Pools. So wena uinterpreta nini ku-National Army? That was 1981 basebethatha ke laphana basebesithi kimi ke no wena ke before sesiya no81 kwasokuthi sokufanele ukuthi ngiyenga lama pieces siye ngaphi lokuzeni isitungwitha sesimase sikhona phana entabeni then kwangena i-over yathi kimi no watshela ke lwana we-communication utshela lokuzeni ubattle command ukuthi
izikhali lezi azivunyelwa ukuthi ziyengaphi emalokishini imvumo yazo kufanele ukuthi zihlale ngapho, then from there zifanele ukuthi zizolandwa zisiwe ngaphi elokuzeni eKG6 fine saphenduka sayamashumbi phuzu zafika laphana ke kwasokuthiwa ke kithi ama commanders lawa bathi sarendani ke izikhali zonke ngaphi ku logistics, then logistics yathatha ke ukuthi wena usarenda izikhali ezigaka wena izikhali ezigaka then ke hayi ama AK sihamba nawo kwasokuthiwa sesiya ku integration asekhanjiswa ke Zimbabwe Military Academy wasefika ngale ke basebenzisa surrender ke ilokuzeni isikhali iAK yami lapho kwasokuthiwa no susiya ngaphi susiya ku 45 hawu sengena ke ku 45 banikeza ke inamba zami ke fika kwathiwa nasi unit hawu unit so wena baku-integrate as under which rank? Ngangifanele ngibe ngu-lieutenant kodwa kwangacaci kahle, then ngaphunga uba ngumuntu nje nami wangane ngi-warrant officer kwangaba vela ngizange kwazi ukuthi i-rank engiphiwa yiphi. Wasefika isigaba ngasokuthi semfika sokuthiwa hayi wena ususiya kwethu HQ company so kufanele kuyefunda i-typing. Aw very fast basebengithumela ke ngabaleka semvela ngibona ukuthi hayi into lezi aqondakala ngabaleka ngaza lapha eLobhengula into embalekile eLobhengula ngayenze into okuthiwa i-awolo vele ngibona ukuthi hayi lokho akusahamba anga deploy vele ukuthi inyanga ngabaleka ngabuya lapha eLobhengula 56408/2 lapha eOld Lobhengula babuya ke bathumela ke ulokuzeni ubaba uHadebe not Moffat uHadebe omunye wayi akuthiwa i-warrant officer. Wasefika ke warrant officer athi hayi no ukuthi sizokulanda siyazile ukuthi uzondile ukuthi sizokulanda, then kwathiwa ke ngahamba ke ngafika khona ngale abantu laba basefika bengi-interview abathi kanti vele wena wawungaphi ngathi hayi mina training yami ngatrain artillery base bengibuza ukuthi i-grade P kuza ubrigadier umuntu ubuza mina ukuthi i-artillery kuyini ngathi ngabona ukuthi hayi lapha abantu engikhuluma nabo laba they are not trained personnel kodwa because they are Zandlas ayikona shona Zandlas, then ngabona Botsheni ukhona omunye ubaba wayengwakithi esishoneni kodwa iziphi Botsheni ubona njani Emmanuel izinto zijikile. Camp commander was given i-lance corporal. Izinto zijikile then sahlukana ke khonapho mina ngabuyela futhi ngasensiya khona ngale ke bafika banika amakhaki wawuphiwa amakhaki nama-farmer shoes lana akhaki lebhanti lelana le-rubber lelana kodwa sengiphiwa ke kwakulesi chibi esasiyellow ukutsho ukuthi uwini uyi-lieutenant kwakuyisichibinyana nje isichibi ungakanikezwa yilokuzeni lezana izitika zona ngokwazo unikwa nje isichibi kuphela. Then manje sokufika emalini imali ithi 300 lieutenant but mina anga kodwa imali ngayihola but angizazi ukuthi yini